ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ጂኦግራፊ ቻፕተር 3 ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሚለው ቻፕተር የተውጣጡ ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሮ እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን። ነምበር 1 which of the following is the most defining characteristics of western highland of Ethiopia? ስለ ዌስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሞስት ዲፋይኒንግ ካራክተሪስቲክስ የሆነው የትኛው ነው? ኤ ኤክስቴንሲቭ ቮልካኒክ ፕላቲው፣ B. Coastal plain with high rainfall. C. Low elevation with arid condition. D. Rift Valley. So the correct answer will be A. Extensive volcanic plateau ይሆናል because Western Island are dominated by volcanic plateau which is formed by ancient lava flow with elevation over 1500 meters. So which one is deals about the correct answer which deals about this the question will be a extensive volcanic plateau ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኮስታል ፕሌን ሃይ ሬንፋይል ይላል። ኢትዮጵያ ኮስት ላይ ነው ቬሪ ስሞል ነው። እሱም ኤርትራ ቦርደር እና በኤርትራ ቦርደር ሬድ ሲ ተይዟል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሃቭ ኖ ኮስታል ፕሌን ላክ ኦፍ ኮስታል ፕሌን ኢትዮጵያ ሃቭን ኮስታል ፕሌን። ሲ ላይ ያለው ደግሞ ዌስተርን ሃይላንድ ሎው ኤሊቬሽን አይደለም ሃይ ኤሊቬሽን ነው። ሪፍት ቫሊው ደግሞ ሃይላንድ አር ኖት ዲፋይኒንግ ፊውቸርስ ኦፍ ዌስተርን ሃይላንድ ሪፍት ቫሊው በፎልት ነው ሴፓሬት የተደረገው። ስለዚህ እሱ ዲፋይኒንግ ፊውቸር ኦፍ ሃይላንድ አይሆንም። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ኤክስቴንሲቭ ቮልካኖ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 2 The Rift Valley in Ethiopia is primarily the result of the following geological process: A. Ocean crust subduction, B. Continental rifting and faulting, C. Volcanic eruption, D. Glacial erosion. The correct answer will be B. Continental rifting and faulting ይሆናል because the Rift Valley which is result from tectonic divergence where the Africa plate split into the Namibia and Somalia plate ላይ ስለሚከፈል the continental rifting and faulting is the correct answer of Rift Valley which primary result of its geological process. B is the correct answer. Okay, number 3. How do southeastern highland differ from western highland in terms of topography? A. They are characterized by higher average elevation. B. They have more uniform climate. C. They are bordered by more extensive lowland. D. They feature no significant geological fault. The correct answer will be C. They are bordered by more extensive lowland. Because southeastern highland such as Bale and Arsi እነኚዎች በሱማሌ ፕላቲው ኤንድ አሪድ ሎውላንድ ወይም ኦጋዴን አካባቢ ስለሆኑ the most characterizing feature which differentiate southern island from western island will be C ይሆናል ማለት ነው። C is the correct answer. Number 4. What major feature distinguish the Ethiopian Rift Valley from other physiographic region in Horn? A. It is a region of tectonic uplift. B. It contains series of lakes and escarpment. C. It is exclusively composed of lowland. D. It has the highest recorded rainfall in the region. The correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። It contains a series of lakes and escarpment because unique to Rift Valley የሆነው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። such as አባያ and ጫሞ and steep escarpment formed by what? faulting ስለሆነ the correct answer which is about this question will be B ይሆናል ማለት ነው። uplift define highland ነው uplift define የሚያደርገው not rift value. A አይሆንም ከዚህ ጋር የተነሳ the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Number 5. Which of the following is a direct impact of Ethiopian relief on its socio-economic condition? A. Uniform agricultural productivity across region. B. Increased accessibility of remote region.
C. Variation in settlement pattern based on elevation. D. Limited biodiversity in highland area. So the correct answer will be C. Variation in settlement pattern based on an elevation. Because Ethiopia sitai around 85% of Ethiopian live in highland, so which means greater than 1500 meter no. So this is due to favorable climate or soil. So lowlands are sparsely on a populated area no ማለት ነው lowland. So due to this the correct answer will be C ይሆናል variation in settlement pattern based on elevation. So C is the correct answer. Okay, number 6. What is the primary climatic influence of western lowland? A. High rainfall from monsoon system. B. Arid condition due to low elevation. C. Frequent flooding from nearby river. D. Constant moderate temperature year round. So the correct answer will be B. Arid condition due to low elevation, because western lowland ለምሳሌ ጋምቤላን ብናይ ጋምቤላ are ሆት አሪድ እና ድሮት የሆነ ፕሮን አለው ዊዝ ሬንፋል ዊች ኢዝ ሌዛን 500 ሚሊ ሜትር ፐር ይር የሚደርስ አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ዌስተርን ሎውላንድ ውስጥ ጋምቤላን እንደ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዋን ኢዝ ነምበር 7. How does the Rift Valley influence the biophysical environment of Ethiopia? A. It supports dense tropical forest. B. It creates unique ecological zone with distinct vegetation. C. It has no significant ecological impact. D. It reduces the diversity of species in the region. So the correct answer will be B. It creates unique ecological zone with distinct vegetation. Because elevation gradient create diverse ecosystem ስለሆነ like as dry savanna, wetlands and አፍሮ አልፒን ፎረስት የሚባሉ ነገሮችን ክሪት ስለሚያደርግ ሰው ዩኒክ የሆኑ ኢኮሎጂክ እና ዲስቲንክት ቬጂቴሽኖች ክሪት ስለሚያደርግ የሪፍት ቫሊ ኢንፍሉዌንስ በባዮፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ኮሬክት አንሰር። ሶ ኤ ላይ ደግሞ ኢት ሳፖርት ደንስ ትሮፒካል ፎረስት ይላል። ትሮፒካል ፎረስት ሳውዝ ዌስተርን አይላንድ ውስጥ ነው ያለው። ሶ ሪፍት ቫሊው ሲስተም ላይ ስላይደለ the correct answer which deals about this question will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 8. The Western Highlands are most associated with which of the following agricultural practice? A. Pastoralism. B. Mixed farming. C. Commercial irrigation farming. D. Extensive forestry. So the correct answer will be B. Mixed farming, because mixed farming likes as small holder practice crop livestock integration የሚሰራበት ቦታ ሲሆን ጤፍ ዊት እና ካትል የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ ማለት ነው ዌስተርን አይላንድ አካባቢ ላይ ያሉት። ሶ ፓስቶሪያሊዝም ሞስትሊ ዶሚኔት ዋት አሪድ ሎውላንድ አካባቢዎች ላይ ነው ፓስቶሪያሊዝም የተለመደው። ኮመርሻል ኢሪጌሽን ደግሞ በሪፍት ቫሊው ሲስተም ላይክስ አስ አዋሽ ሪቨር አካባቢ ላሉ ሰዎች ኮመርሻል ኢሪጌሽን ፋርሚንግን ይጠቀማሉ። ፎረስተሪ ዘ ሰከንደሪ አግሪካልቸር ኢዝ ፕራይሜሪ። ሶ አግሪካልቸር ሚክስድ ፋርሚንግ ላይ እዚህ ጋር ምንድነው ፕራይሜሪ ፕራክቲስ ነው ዌስተርን ላይ አይላንድ ላይ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ዋት ሚክስድ ፋርሚንግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 9. Which economic activity is predominantly carried out in the southern lowland? A. Coffee cultivation. B. Pastoralism. C. Urban industrial development. D. Mineral extraction. So the correct answer will be B. Pastoralism ይሆናል። because ሶማሊያ እና ኡጋዴን አካባቢ ኖማዲክ ሄርዲንግ የሚያካሂዱ ለምሳሌ ካመል እና ጎት ዲው ቱ አሪዲቲ እዛ አካባቢ የተለመደ ነገር ነው። ሶ ቢ ፓስቶሪያሊዝም ኢዝ ኮሬክት አንሰር። ሰው ኮፊ ኩል አይላንድ አካባቢን ስለሚፈልግ ሎውላንድ አካባቢ ላይ አይለመድም። ሰው ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ 10ኛው ከመግባታችን በፊት ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ ፓወርፖይንቶችን እና ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ነምበር 10. What unique feature is characteristics of Ethiopian island in the Horn of Africa? A. Extensive desert plain. B. High biodiversity in mountain forest. C. Frequent glacial activity. D.
flat plain with few river. So the correct answer will be B, high biodiversity in mountain forest. So because ሃይላንድ አካባቢዎች are a globally biodiversity hotspot ያላቸው ናቸው። ኤግዛምፕል ኢትዮጵያን ወልፍ እና አሬና ፎረስት የሚባሉ ነገሮች ስላሉ ሃይ ባዮዳይቨርሲቲ ካራክተራይዝ ያደርጋል ማለት ነው ኢትዮጵያን ሃይላንድ አካባቢዎችን ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 11 which major geographic division Ethiopia is most susceptible to erosion and land degradation? A, western lowland, B, southern highland, C, rift valley, D, western highland. So the correct answer will be western highland because intensive on a farming on steep slope causes severe soil erosion ስለሚያመጣ most common geographic division which is susceptible to erosion and degradation will be western highland ይሆናል ማለት ነው። ሰው ሎውላንዶች ጀንትል ስሎፕ ስለሆኑ ለኤሮዥን ብዙም አይጋለጡም። The correct answer will be D. Number 12. The Rift Valley lakes are known for its distinctive characteristics. A, high salinity and unique aquatic life. B, freshwater reserve used for irrigation. C, low biological diversity. D, irregular flooding affecting agriculture. So the correct answer will be A, high salinity and unique aquatic life. So ሌክ ላይክስ አብጃታ እና ሻላ የተባሉ ሌኮች አር ሃይፐር ሳሊን ናቸው። ስለዚህ ፍላሚንጎ ኢንደሚክ ፊሽ በውስጣቸው የሚገኝ ታይፕ ኦፍ ሪፍት ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Number 13. What is the primary reason for the population density disparity between highland and lowland region in Ethiopia? A, historical settlement preference. B, high agricultural productivity in lowland. C, increased accessibility of highland. D, scarce water resource in highland. So the correct answer will be A, historical settlement preference. So A is the correct answer because highlands have been inhabited from millennia due to disease avoidance. So malaria in lowland አካባቢ and fertile soil በሎውላንድ አካባቢ ነው ያሉት። ስለዚህ the correct answer will be A, historical settlement preference ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 14. How do the physiographic feature of Ethiopia impact its hydrology? A, they limit the development of river network. B, they create diverse river system flowing in multiple directions. C, they reduce annual rainfall significantly. D, they have no discernible impact on hydrology. So the correct answer will be B, diverse river system flowing in multiple directions. ምክንያቱም ሃይላንድ feed the Nile or westward and አዋሽ ኢስትዋርድ ኤንድ ኦሞ ሳውዝ ዋርድ ሪቨሮችን ምን ያደርጋል ማለት ነው ፊድ ስለሚያደርግ ዳይቨርስ ሪቨር ሲስተሞች ወደ መልቲፕል ዳይሬክሽን ፍሎ በማድረጋቸው ፊዚዮግራፊክ ፊውቸር ኦፍ ሃይድሮሎጂን ኢምፓክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ። Okay, number 15. The Ethiopian island are the primary source of which of the following resource? A, fossil. B, hydropower. C, rare mineral. D, desert adapted crop. So the correct answer will be hydropower potential. ለምሳሌ ብሉ ናይል ሪቨር ድራይቭ ፕሮጀክት ላይክ ግራንድ ኢትዮጵያን ሪኔሳንስ ዳም የተሰራበት ስለሆነ ሰው ሃይድሮፓወር ፖቴንሻል is the main resource in Ethiopian highland. So B is the correct answer. Number 16. What is a significant environmental challenge faced in Rift Valley? A, deforestation of mountain forest. B, soil salinization and water scarcity. C, frequent volcanic eruption. D, severe urban pollution. So the correct answer will be B, soil salinization and water scarcity. ለምሳሌ ኢሪጌሽን ሌክ ሳይድ ፋርም ላይ ኦር ኤግዛምፕል ዚዋይን ብናይ ሳሊናይዜሽን እና ድሮት በጣም ኮመን ናቸው ማለት ነው። ሰው ሶይል ሳሊናይዜሽን and water scarcity is the main challenge faced in Rift Valley system. B is the correct answer. Okay, number 17. The division between the western and southern island is primarily marked by what feature? A, Blue Nile Basin. B, Great Rift Valley. C, Awash River. D, Ogaden Desert. So the correct answer will be Great Rift Valley because Rift Valley split western and southern island geologically split ስለሚያደርግ Great Rift Valley is one of a division between western and southern island. So ብሉ ናይል በዌስተርን አይላንድ ውስጥ ነው የሚመደበው። አዋሽ ሪቨር ደግሞ
ፍሎው ስሩ ሪፍት ቫሊዩ ስለሚሆን እና ኦጋደን ደግሞ ሎውላንድ ኦፍ ኢስት ኦፍ ሳውዝ ኢስተርን አይላንድ ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንሳቸው ምንድነው? ግሬት ሪፍት ቫሊዩ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 18 how does Ethiopian topography influence its climate variability? A. By creating uniform climatic condition across region. B. By affecting rainfall distribution and temperature range. C. By promoting arid conditions throughout the country. D. By preventing the formation of distinct season. The correct answer will be B. It affects rainfall distribution and temperature range. Because highland have temperate climate and lowland is hot or arid እና orographic rainfall varies by slope ስለሆነ the correct answer will be what? B. Affect rainfall distribution and temperature range. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 19 which physiographic division Ethiopia is most suited for coffee cultivation? A. Southern Island. B. Rift Valley. C. Western Island. D. Western Lowland. So the correct answer will be C. Western Highland. So rainfall እና ሶይል አይላንድ አካባቢ ላይ ያሉ ሶይሎች ለኮፊ ማምረቻ በጣም ምንድናቸው ፋቨሬብል ስለሆኑ በሃይላንድ አካባቢ ኮፊ ካልቲቬሽን ይካሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ሲዳሞ ኤንድ ጅማ is one of Kafa and one of a country where coffee cultivation occur. So Kafa is the origin of coffee. እንደምታወቀው ማንክራ ከሚባል ቦታ የተገኘ መሆኑን is one of indication where highland area is mostly physiographic division for cultivation of coffee. Okay, number 20 what role does the southern island play in Ethiopian hydrology? A. It serves as major water recharge area. B. It contributes to saline water body. C. It acts as a dry barrier with minimal hydrological significance. D. It is known for extensive aquifer. So the correct answer will be A. It serves as a major water recharge area because mountain like ባሌ ካፕቸር ሬንፋልን ካፕቸር ያደርጋል። ከዛ ፊዲንግ ገናሌ ኤንድ ዋቢ ሸበሌ ሪቨሮችን ፊድ ስለሚያደርግ ማጀር ዋተር ሪቻርጅ ኤሪያ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ሳውዝ ኢስተርን አይላንዶች። የዛሬን ቪዲዮ በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የምሰራበትን ፒፒቲ ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።